kan YouTube channel min lo ngai hlut sak thin tu te in lo dam tlang zelem enga mo chen kan han regular hlei thei lawa tun to ma hian Khawvel chanchinthar te le India ram chunga chanchinthar rang te thlir zauna han nei le donila amma sabera chuan Russia chuan Ukraine ko pui Kiev chu April ni somni paliani nga ni jinglama khan ballistic missile le drone bomb mangina beya he Russia ina Kiev ko pui be na hian mi som pani chong in nun nan chana mi som ko chung in hliam an tur nia soi nia Russia ina be hun hi an ram sana jingdar khatvel ania chenna intent ka chet na sata wangin mi puite hlaw le thlaparin anom na sa hle tin chan chok tu pol te po ko en ma ni wangin an boi hle he khopui Kiev khopui be ani wang hian Ukraine President Zelensky chuan South Africa atlo mek chu ti toin an ram hi apan ngal don tu asoya thakoliam ta chunga Russia in Ukraine abe nat ber rum nia soi nia he thil thleng hi he thil thlenga hian Zelensky Ukraine President hian Russia hian missile somsari le drone bomb za somli panga an ron thak ni na soi ni Zelensky hian in ka hai nei tur chon na sale zula Russia nor angai thua soi non le boka he thu soya hian tun thleng hian Russia hi nat zok in Khawvel ram hrang te hian an nor lo chuan Ukraine le Russia in do na hi atop mai don lawat tia chu thu chu ron soi non le ni US President Donald Trump chuan he thil thlenga hian Russia chun na takina dem thu ron soya a social media man truth social a posa chuanin Russia in Kiev abe hian min tilom lo hle thil tu lo tak le hun lo tak ania Vladimir titop ngal ro sipai sa nga an thia remna in biak na kong idapang ti in a social media posa US President Donald Trump hian ni aron soyeni tin French President Emmanuel Macron chuan Russia in Ukraine khopui Kiev bom chun na takina dem thu soya Putin chuan dot soya ban sa da tulani remna ka du atia chu ti mek la chuan Ukraine bom chun zom zela mitam takathata chu wangin adot soi hi ban san angai ani tin French President Emmanuel Macron chuan soya tin United Kingdom Prime Minister Keir Starmer le European Commission President Ursula von der Leyen London in biak na an nei na United Kingdom Prime Minister Keir Starmer hian Russia in ka hai a pom ma chuan energy kol phetha siam chu na lama European Union an shrek bek chu Russia chu chun an shrek mek chu shrek chun zom zela tha hriat thu asaya tin hemi UK Prime Minister hian in Russia ina Ukraine khopui a bom hi adem thu sai chok pokani ti chuan US President Donald Trump hian ni khat kalta lok khan Russia le Ukraine in do na kalme ka hian remna le mona om theina tura akong dal tu chu Ukraine President Zelensky ni thu alo soi chuak to a chan po Zelensky hian Ukraine in Crimea chu Russia thu noya om tir ala phallo awangin he thil theng hi Russia le Ukraine kara US in remna le mona azon na konga hemi Zelensky a chan hi tran mun hi remna le mona om tir dal tu lian takani wangin Zelensky hian in remna dalani tin US President Donald Trump khan ani ni khat kalta le khan soya amero chu heti a soimek lai anga hianin Russia in na sataken Ukraine khopuya beile ta ka hian Trump hian Zelensky hi aladem chun zom zel donem ti chu mitam tak zona alo ni ta Trump hianin chanchinthar the dar tu ten an komna Putinan athu soya langai thak sakzel donem ti an zona chuan Putin hianin Trump thu soi le adu dante langai thak sak zel don thu in a changa ni Donald Trump hian he zona hi a chan na hian Russia le Ukraine puina chinfel na konga amma in tiam china nei thu a soi chok poka tin Donald Trump hi he zona chan lai hian Norway Prime Minister US in mek Johannes Garstor nen komna an nei dona zona a chan na nia Trump hian in Ukraine le Russia in do hi ti to pa tu kan ron soi to thina amaro chu US ina palai nan tho po hian omzia lutukan nei lo wang hian US sarkar phei chuan in kar masala ma khan kan video upload nun pera phakon non soi to kha hetianga Ukraine le Russia ten remna kong an zo du lo de chuan US to kan in thir film to mayang tiang tong kam ten ron nei hi ala wang khan Khawvel chanchinthar te po ngai venan nin
khát tiếng ang Ukraine le Russia in kara hian US hian eng tiang takin nge malak zel don ti Khawvel chanchinthar sang ngai ven tu te pon an lo ngen hriat cha khania chuti mek lai chuan hetia Russia ina Ukraine ko ram ko pui berkif nat taka abeita hi US hian ngai dan an thlak don em ti te po zona om the nia chunga ro chu tundin mona chun Donald Trump pa hian thu thar em em nei lawa Russia President Vladimir Putin social media thu po sa na taka avau thu ro chu lo lang ta eng po chu ni sela Zelensky hianin Khawvel ram sang te hi nale zual zoka Ukraine le Russia in kar a in rem naum thina tur chuan Russia hi an nor nata engedi anwa engedi kating anga Russia an nor na lo ani lo chuanin remne le mon hi aum vat arin lo thu alo soya engpo chunin sela he Russia le Ukraine kar in do na hian hun ha du rei ta hle mai he kum thum don lain lo in do ta ne tun truma hian in chanchinthar te nuk te han om ma sela remne le mon na kong ero chu ala har sa hle ni na lang ri ani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pahni na chuan China le United States in chia anin ti san ton chungchang hi kan han thlira China chuan an ram laka United States ina chia ti san do let nan Boeing thlo theina an order fel vek to pahni te chu China an han thon chawa chu lo dong du lowin US a hian an thon let le ni Boeing company ten thu chuan siama hian China hian tun naya hian in Boeing thlo theina China an han deliver tu rakha an han nge an han da chho tu rakha an siam zo vek to engkim lei thean ni to amai ro chu China sarkar hian US sarkar in China laka siati san uchuk lu tuk dolet nan heng US company Boeing company na thlo theina China ina a lei tur hi an lei du talawa an thon let an United States lamba chu Boeing company te point an confirm to patni an ron thon leta adang po ron thon let tur an nei chho don ni in Boeing company lam hian an soya he thila hianin China thu puang tu China Commerce Ministry thu puang tu he ye dong chuan US in China ne na in sun don ton na in rem na nei an du chuan China laka chi an lak san chuan ti to phot tur ani an ti vet lat ani China hian kan ron soi do thin ang khan United States in Trump sarkar in China sarkar laka chi na satakin atisanga China sarkar pon US laka chiaron ti pung chho ve zela China hian in US sarkar hi he sum don ton na lama chi an han in ti san siak vela hian hlau lutuk lowa chuwang tak chuan tun tuma po hian Boeing thlo theinan leitur po kha han thon let rapa China sarkar hian in engtin nge malak zel don ti chu Khawvel in thlir ve mek poka heti lai hian in China le US hian heti anga sum don ton dalama chi an han in lak san chungchanga hian in biak na te po an nei mai don nia soi te po ma amero chu hemiram pahni United States le China sarkar thupong tu te ve hian in biak tumna emo heti hemi soi fel tumna hi ala omri laweti chu an soi dan ve nia chu wang chuan China le US te hi hemi tarif warranty sum don na chi anin lak ton chungchang an hanin tipung chhovel hi Khawvel chanchinthar mai baka Khawvel in sum don ton na te stock exchange tlengin angong ani ti kha hriaila chuan Boeing thlothina company te point China in an thlothina leitur hetian leidu tak lawa hian a leitur Khawvel mundanga kan zon mai te po ngai don ani ti te point thu chuan ron neya chu Boeing chu United States company nia China na leidu lo chuan US company pakhat chuan ti hena tur ta ngal phot chu nia heng te po hi kan hriatna ti zawa han soitel ve ta hrim bila thawme ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pathum na chuan Israel le Hamas te in kara in do na chungchang han thlir ho ve leila Israel chuan Hamas te ne na anin do meka Gaza an be chun zom zela April de somni pali khan Gaza mun sang Israel sipaiten an beina awaya khai khomin Palestine mi som pasari chungin nun nan chana hliam tur phei chu ngani ngom za tan oma azat tak hi kan han soi lei theilawa hliam tur po tam
tak thanem takan omani ti chuan gaza ko thlera hianin magdeu bei chu mi puiten pung khoma Hamas te dulo na an hoi hota an aurolani Hamas te gaza tangin chuak vek ro se tiang chi in an Hamas te an nin to zia Palestine mi puitam takin gaza ko thlera mun sang te an pung khoman aurolani mi puite hian Hamas te awangin indone le thina thleng mek hi an tur thei tholo thu an soi dan phei chuan Khawvel hianin Hamas te le Gaza ram hi min ngai polani mai theya Palestine mi pui zong hi Hamas lam tang kan dilawa Hamas du vek tu po kan ni chuang lawa chu wang tak chuan he tianga du lo na kan lan ti ra hi Khawvel hria ta po hi Hamas te kan ning to ni ti i lo hre vero se ti kan ron lan ti ra ni ti in i an ron soya amaro chu Hamas te hi Paul chak tak le fir fiek Paul ang dewa ngai an ni wangin Gaza ram chunga Palestine mi puite hian an du lo nan lan tira hian an tur ve theng ti po hlom hlea a chan chu hun kal to hianin Hamas du lo tu te mi tam tak Hamas te hian an nun na ten lo ti top sakin an lo that to chu wang chuan tun tuma po hian pung khom mi pui tam tak zinga a hroi tu lok deuh te hi Hamas te hianin an nun na te hi an ti top sak le mai ngem ti chu chanchinthar ngai ven tu te poina an thlir mek ani ve bok ani ti kha han soila tin kan chanela hianin kan video ron upload to hin kan soi to photo thina Hamas te hian Gaza strip hi kumsang ni pasari tang khan an optran han ti chu Gaza a Palestinian in than aum khan Gaza muna hianin kumsang ni pasari tang khan Hamas pol te hian sarkar an chel chowa tin khati Hamas te na Gaza a Rowan Rail ma hian Fatah party ten Rowan Rail thina ti chuan he kumsang ni pasari in thana hian Hamas ten chakzo ko wangin Gaza lampang bi khi chu Hamas te thun waya aum ta soitur tam tak oma ni Palestine sarkar hi Palestinian mi ho hi Israel ram sir akhon ram lian du tuklo West Bank kan ti le Gaza an ti a hianin Palestinian hian sarkar an enkol ve mek ani ti chuan chumi inkara chuan aram lian zok le aram tam zok ka chu Israel sarkar in enkola ti chuan Palestinian mi puite an chen tam na le an om na bik Gaza le West Bank ka khan Palestinian te hianin sarkar an enkol ve mek pokani ti kha hriaila engtin ni kan hria thiam thei turin han soi taile Mizoram ni ta sela hemi khothang ram pakhat mami district ka le engtin ni kan soyang ai exam ai entir na mai ni sela na thial district hi Palestinian ten opta sela chu apakha jok chu West Bank ka ninga pakha jok chu Gaza ninga abak jong ka chu Mizoram sarkar mabit district le na thial district ka khan Palestinian ten rural ve mek sela abak jong ka chu Israel sarkar ten rural mek box sela chu tiang vel chu Israel le Palestinian te inkara rural nan kalpui dan hi nia ti chuan heta hianin Palestinian Authority an omani Palestinian Authority hi ingeni Palestinian mi zong kai roi thei tura sarkar thu nei tu an din khania amaro chu an ni Palestinian Authority po hi du lo tu pol te khan om ve thoni tuna Palestinian Authority President nilai Mohammed Abbas chon West Bank lama Palestinian Central Council thut khom na thu soina Hamas te chu trong kam deng khong na lutukin aron soi choka ui chou fa ti a kovin an mitang kolte an chodu lo wanga Israelin Gaza be na ta na chuan lam amang zel chu Hamas te hian an mitang kolte chu chu vek se he boy ne hi ti top ni ro se ti in trong kam na lutukaron soya he Palestinian Authority President Mahmoud Abbasan hetiang ang trong kamaron soi Hamas te lam chuanin pom haran ti thu le poyan ti thu an soi chuak ve boka ti chuan West Bank lama hian Palestinian Authority hemi Mohammed Abbas kai hroi te hianin thu nei nan changa Fatah polten an support ani khatiang khan Hamas te le Palestinian Authority President Mohammed Abbas te hian in lai chinna an neya hianin an borok thalu tuk lo te poni ome ti chuan Palestinian a po khan political party sang adom ve ti kha kan thathiam themei ome kan han soi zau deuh hleka ti chuan Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hianin tuna Hamas te le
Israel te inkar boina hi chu tun din mona hi chuan Hamas te hi ron dem ta nia chan po an mitang kol te Hamas hian an chhuah du si lo chu Israel in rem changa lain Gaza hian Hamas te bom mangin a beita chia ma chu Hamas te hian an mitang kol te chhuah vek sel he boina hi chinfel ni tor se ti in ni hemi Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hian in tong kamaron ne ya hei hi Hamas te hian Mahmoud Abbas hian engma soitura nei lawe an ni West Bank lama oman nia hemi Gaza lampang hian hetiang tong kam deng khong le nalutuk kiron soisu se tiang deuh khan a chan let na te po tong kaman chak chok ve bokani ti chuan Palestinian te le Israel te hi chu uile kel thun pol an tiang zong zong hi anin kara hina thleng dik vek ka eng tik lai ma hian in ram na hian nei hlei thei lo ma ti mai tur ania Bible hun lai tang to in voin thleng hian in he nam pahnih te in kara hian boina hi chuaka Khawvel hi Khawvel om chung hin he boina hi top lo mai anga ti te po rin thei rum ani ti chuan a palina chuan India rama lo lut don taila April ni som ni pahnia Muslim firfiak polten Jammu and Kashmira Pahalgama Khwaljin somni paruk an kalhuma wanga boina kal zela tuna hian India le Pakistan in karpo boro kalum chho zela he thil thlenga hian in April de somni pahnia Muslim firfiak polten Jammu and Kashmira Pahalgama Khwaljin somni paruk an kalhum hi India sarkar chuan Pakistan sarkar ina athurwal puitele engeni a en kol tenap India ma poiron khoya hian an ngai ani chuwang tak chuan Pakistan te thuk takin anin rol tia India sarkar in arin le apu owang hian tuna hian India la Pakistan in karbo rok po a alum chho pup ani tin kan sai thei ome India chuan April ni som ni pathum zana khan Prime Minister Narendra Modi hovin Pahalgama boina chhuah chung changa hian Cabinet Committee on Security thut khom kowa chuta chuan Prime Minister hovin India sarkar lai puya mi poimo rual ho khan he thut ko ma hin rowan rel ani he an ro rela hian Pakistan chu a in rol nge ni a hriain Pakistan lakalung oilo na lan tirnan malak ra kalpui dan tur thut nge ni thu rel fel khan ne an thutluk na chuan Pakistan khole tui India rama om mek te chu an visa ati top sak fek ka wangin mei ni khatma India chu san vek turin an tia tin hei ba ka hian Pakistan mi le satan India rama visa deal theiri lawani an khar vek ani ti chuan hei ba ka hian India in le Pakistan in remnan lo siam to Indus Water Treaty of 1960 and ti sangkhat ko somruk kuma Pakistan le India sarkar ina hemi lui luang Pakistan le India ina Pakistan le India rama luang kop lui te engeni en kol na tur le an chungchang in remnan lo siam Indus Water Treaty of 1960 an ti kha in remnan lo siam to kha India sarkar hian he Prime Minister hawa an thut khom hian ti top lailok an rel pokani ti chuan he Indus Water Treaty of 1960 India le Pakistan ina mana tanga in rem taka an lo siam fel to hi tun Narendra Modi sarkar hian he Pahalgam boina wang hian Pakistan te vauna le Pakistan lakan lungoi lo na lantirnan ti top lailok ani thu le khainan vashret tir to ani chu mai ba ka chuan atari ramria India le Pakistan ramria checkpost te po khar ngal ania ti chuan India rama India ram khopui ber Delhi Pakistan High Commission Officer sipai advisor om te po cholkar khat chungin India chu san turin an hret tira India sarkar hian defense advisor an tia hetiang ang sipai le ramven himna lampanga engeni embassy hetiang High Commission Officer sipai le khatiang ang security mi poimo an omve thin ka India ram cholkar khat chungin an chu san vek tur ani an tia tin hei ba ka hian sark an tia hemi India India kati South Asia ram in ingeni tangrol pol sark an ti ho ina visa exemption scheme an siam India rama Pakistan mi te khatiang visa sark visa exemption scheme visa neya na thok le khazira ron om te kha India sarkar chuan
he thil hi ati top ngal boka darkar somli poria chungin i sark visa exemption scheme manga India rama Pakistan mi zong zong te chu i an chuak vek tur ani ti in i he meeting hianin he thu khom na hian an nei a hianin an rel bokani chu wang chuan i he thil hi han soi zau lokela Indus Water Treaty of 1960 hi inga tige India sarkar hian Pakistan lakalung oilo naron lan tirana man kan han ti chuan i Indus lui le azom tu lui lian tak tak ho hi India rama tangaron luang tran ni in Pakistan raba luang lut vekani chu wang chuan he anin remna hian India sarkar chuna du chuan lui luang lut te po hi ati tlem theya ati top theya tin Pakistan laka khanin he lui tuite hi alo dang chata ya mundanga te India ram lama te luantir lonita sela Pakistan tan chuna poilu to kan ya chan chu i tuin turan mu na nar le i an thlai chom na mun te nia he mi chung changa hian India sarkarin kha lui luang kha India rama nar nei ani mio wangin Pakistan tan chuanin thil poilu tok turani ti hrian India sarkar hian vau khan nan he Indus Water Treaty in rem na hi ti top lai lok ani ri ti in Pakistan hi a hret tir to ani ti chuan Pakistan lampoin heti taka India ina pahalgam a poikhoi na thlenga wanga Pakistan chungchanga malak na nge ni lomom lo tak tak akal pui hi ngai tua ven April ni somni palin ni nga ni khan an Prime Minister Shehbaz Sharifa kai hroina hnuaya National Security Committee kha an nei ve ngalani India in Pakistan laka a malak na thar chan let nan hian malak na tur Pakistan sarkar po hena ti felvia chungte zinga chuan India ne na insum don ton na zong zong Pakistan na ti topa tin hei ba ka hian Pakistan kaltlanga India ina sum don na kalpui zong zong ta po Pakistan ram chung kaltlangin engba kalpui thei ani to lawang anti ngal bokani tin hei ba ka hian India thlo theine le India sum dong te en kol thlo theina zong zong te Pakistan borok chung an thlo lu akhap bokani hei ba ka hian India tiang thawin sark visa exemption scheme manga visa nei zong zong na thok le zirlai zong zong taka India mi Pakistana zirlai mo na thoka om kha sark visa exemption scheme manga zong zong kha ati top ngal vek pokani ti chuan India tiang thawin Pakistan hian India High Commissioner Islamabad Pakistan ko pui ber Islamabad sipai advisor khami te po ka April di somthum ma Pakistan chu san turin adn ti ve pokadi hei ba ka hian India in Pakistan a luang lut lui lian chungchanga in remna ati top ti chena kan soitak Indus Water Treaty kan ti khami aron ti to pawang khan Pakistan laka indona apuang anga ngai ani tur thu Pakistan Cabinet Security Committee hian asoi ni chuta chuan Pakistan mi pui an ron in soifiana chuan heng Indus lui India ramatanga Pakistan ron luang luthi Pakistan mi pui makta doi zani som li chuang te tui mu na lui ania he thil hi India in atidang lamani chuan Pakistan in sipai chakna mangin a chan let po atulang ti in itran munaron sove bokani India le Pakistan hi tundin muna hianin he pahalgama poikhoi na thlenga wang hian an boruak a che chho viewa hetia Pakistanin an ram chunga India ra thlo theina tele India sumdong te thlo theina thlo phal lo chuan Indian Airlines te Indigo ang chi tele khami international flight nei zong zong khachu Pakistan boruaka an thlok thei to don lo chu wang chuan thlo na te hianin Pakistan hel zong an thlongai to dona thlo na ticket man thlo na chun man te kha ato chho tal ve don ani hei takke Pakistan hianin khami an ramchung borok hlut nakha India tan apoimon ni ti hriin Pakistan ramchunga India thlo theina te kha thlo phal lo ta nia hetiang ang hi rampani te in kara hian hei aina sa jok po hianin buina te hi ron chu khangem ti ero chu soi thiam har viau na chungin arin hlel om chho tan viawa achan chu hemi chungchang an ngai to lai hian Pakistan sarkar hian ballistic missile test tur tu te po ron soya India ron vo vetan ani tin April ni somni pali ningani khan India
hemi sipai thot theina kan ti Indian Air Force thot theina ten Pakistan ramri hnaya indo thlona ten va thlo tir a hei an va patrol tir velat boka kai ni ram pan India le Pakistan te hi he pahalgama poi khoina thlenga wang hian kan in do le palang ti to po lom chho viawa ma ra chu game em chu thleng lo sela eng po chu ni sela pahalgam athil thleng hi India sarkar hian la na em em a India Prime Minister Narendra Modi appoint April ni somni pali chuna Bihar a wantlang ma thu soina pahalgama poi khoina chungchang soi chuakin firfiak poltele an mani tho pui tu te chu an be sei phak aina sign Indian shemna pedon ni na soya in Narendra Modi en heta Bihar a thu soina hian Hindi na soini amaro chu Pakistan le hemi firfiak pol te chungchang soya hian sap tong in English in athu soi Hindi tang khana ron soi hiala ne chan chu international level Khawvel rap sang sang ta poina an lo hria thiam thei turin adu niang sap tong in a soi ngatani he athu soya hian Narendra Modi hian firfiak pol thil tia wang hian India chu hnung tol pha don chung lowa poi khoi tu te chu Khawvel top thleng point an dap chuk zel don nin a soi ni ti chuan he thil thlenga wang hian Pakistan sarkar point kan soi tong khan India laka a rule tok velin enge ni lung oilo na kharon lan tir veti kha tuna hete kan han thlir zauna hianin kan han tha thei mai ome ti chuan he thil thlenga hianin Khawvel ram sang sang roi tu te point India sarkar an thlop thu te le India ram chunga poi khoina hetiang mi somni poruk ina nunna an chan na thleng hi poi an ti thu te po Khawvel sarkar lian sang sang ten an ron soi an enge ni poi an ti pui thu India sarkar roi tu te an ron hret tira tin heta kan ron soi le pakhata hianin Pakistan ina ni he thil thlenga hian tuna thil lo lang chiang de chu pahalgam a khwalzin somni paru ka hluman ni wang hian poi an ti thu emo enge ni khatiang ang anin rol lo tak su tan ni ti kha eng ma suin nei lutuk lo ani Pakistan an minister pakhat chuan pahalgam a thil thleng poi ti thu le atur pui thu chu soya sarkar level a khan an poi an ti thu kha chiang taka soi om lutuk lo hei wang takin India sarkar hian Pakistan te hi amo phurtu a khan apu lo thei lo ani he thil thlenga hianin social media war po thleng hala Twitter ni thin X elomna sata X lo ni ta hebi a hian Pakistan sarkar ina hemi an government of Pakistan ina Twitter account ta dei hi India rama en thei lo turin suspend an ngal pokani chu India sarkarin elomna sa hne na ngen na thlen ani mai thei chuta chuan Pakistan sarkar ina Twitter ni thin X a account an nei hituna hianin India rama tanga en thei lo turin suspend an ni ti te pokha kan hrena han tiza kan hrena tizawa han soile taila India le Pakistan in kara borok also poi thui tak thlir tu roma amaro chu seilu tukte po hlawma wangin tikhan kan han du tok le menga ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pangana hian hemi kan soi mek ne nei chun zom tho hi nia pahalgama in kara thlenga wang hian India sarkar lai pui chuan all party meeting New Delhi a April de somni paliani nga ni khana kowa heta tel party rang rang te chuan pahalgama firfiak polte poi khoina chuan dem thu le India sarkar malak ta chu an thlop thu an soi vekani ni eptulam political hemi opposition political party zong zong point India sarkar malak ta kha an thlop vek thu an soi ni sarkar lam ai in he thut kho ma hian defense minister Rajnath Singh ate home minister Amit Shah te external affairs minister S Jaishankar te finance minister Nirmala Sitharaman mile parliamentary affairs minister Kiren Rijiju te an telani he thut kho ma hian pahalgama vandoina thleng chungchanga khan ven himdalama thilfel tok lo omem ti po soilan ania hei hi eptulam ten sarkar an zotani sarkar lam point ven himdalama hin thilfel tok lo thilti maipal a om ti anin pomthu an soya tin nakin zela hetiang ang buina hi pumpel dan tur po an ngai tu ho ni in union minister Kiren Rijiju chuan a soyani eptulam roi tu abikin congress roi tu Rahul Gandhi upon he thil thlenga hian Congress party chuan India sarkar ina he firfiak polte a beilet na le adem na hian Congress party point
a zain kan thlop chu atini ti chuan Abdullam Shroi tu bikin Congress Party President Mallikarjun Kharge le Aam Aadmi Party Shroi tu Sanjay Singh ate chuan he all party meeting party zongjong in mu khoma India Prime Minister Narendra Modi atel lo chu makan ti thun soi choka hetiang in mu khom poimo chuan India Prime Minister Narendra Modi hitel ngei sen du thu an soya tin Trinamool Congress Shroi tu te point he sarkar malak na hian thlop thu le firfiak te poi khoi na hi an dem thu te le India sarkar ina firfiak te a beilet na konga le a dodal na konga India sarkar malak na zongzong an thlop thu an soya Trinamool Congress Shroi tu te phei hi chuanin India Prime Minister hian India rama political party lian zongzong Shroi tu te in mu khom po ko le ro se ti in an soi chuak pokani ti chuan han soi tai la he pahalgam thil thlenga hianin India sarkar hian ngoi mi me tum don lo ang riau baya chan chu Pakistan ina tun ma tanga Kashmir vela boinan ron thlen thin alo support le alo thlop thin te heng fir fiak pol hote Pakistan in kola training te po lo neya tin fir fiak pol te pon Pakistan in beng belin India ram ri ron kanin Kashmir Jammu and Kashmir boinan ron thlen thina poi khoina lian tak tak Kashmir nilaw chang nilawin India ram kho pui lian tak tak ate po poi khoina lian tham tak tak tun ma tangin an ron thlen to thina tuna sarkar lai pui Narendra Modi kai soi hian an ning ve khatan yang heti taka Pakistan lak sarkar laka engtinga niang lungoi lo nan lan tira man han la de urum rum ate po hi Narendra Modi sarkar hianin Pakistan hian hlau lo hle ti te poin angai thei ve ome tin he pahalgama poi khoina wang hian India rama mi pui tam takten India sarkar lai puyan thlop thu te pon soya India hian Pakistan hi tun nai chhokum ni thum chung hianin asoi sel na lu tuk talowa achan chu Pakistan an tol chung politics te boya wangin Prime Minister te an in thak chhode usuta tol chung politics boina satakan ne wangin Indian ne na anin kar borok po hi chu te taka soi tur om lawa chan chu hetiang ang Jammu and Kashmir ate poi khoina lian tham lu tuk tele India ram kho pui lian dang ate po Pakistan thlop fir fiak pol ten poi khoina lu tukon ron nei lo wangin chanchinthar thlir zau tu tam takin India sarkar hi lo muthu deu ta ni tun ma amel makum hlun Pakistan laka abenga chhitrang thin kha abenga lo engeni khupurei ta dewaniang hetiang poi khoina te lo thlen le tak tiang dewin an ron soilang boka ti chuan India sarkar lai pui chuan Jammu and Kashmir a remna le mon na om chho meka khami article 370 han ti top nu khan engama chen president rula Jammu and Kashmir da ni ati chuan chumi hnuwa UT pahnia nge pathuma Jammu and Kashmir le ladakha te khatiang khan Union Territory thendaran nia ti chuan nikum nge kumin chho khan Jammu and Kashmir a hian kumin chho ni mai thei ka chiang chia lawa UT Assembly election khan anita Farooq Abdullah Hawin ngene people conference ami aming kha kan soi sol mai the PC chun ninga ya full form kha kan soi thei mai lawa khami te khanin sarkar an siam ta ti chuan Jammu and Kashmir mi puite ngeni thlop na in remna le mon na noya sarkar mumal tak akal chowa hemi ya wang hian Pakistan sarkar hian Jammu and Kashmir remna le mon na an top an om chho hi ngai theilowin India sarkar hi ron tu boile ta ni in India sarkar thupuang tu Kiren Rijiju chuan in chanchinthar lakhom tu ta pa soini Pakistan hian Jammu and Kashmir sarkar mumal taksiam chawania in thlan te potluang takane ania tin Jammu and Kashmir sarkar an UT sarkar te po thatakin a function chawa na thok chawa chu wangchon Pakistan hian ngai theilowin he pahalgam boina hi an ron thlenta ni tin apu ve bokani pahalgam boina thlenga hian in thil tam tak soi turo manga YouTube channel sang sang apo in lo ngai thlato thinin ka renga hei chu ti hian kan du tok mai don nia ti chuan aparuk na chuan Union Home Minister Amit Shah le Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu te chuan Delhi a in mu na an neya chuta an thu soya chuanin Andhra Pradesh Rajya Sabha seat rock
no khana tura Rajya Sabha MP in than me ni kwa Andhra Pradesh nei tura Tamil Nadu BJP President kal chuakta ke anamalaya chu NDA candidate turi anti felta Andhra Pradesh a hian NDA BJP le anthurol puiten sarkar an kai hroi beka wangin Rajya Sabha MP seat ruak no khana tura in thanan nei tura po hian NDA candidate chu tling tura ngai thei mei ania he Andhra Pradesh Rajya Sabha in than hi poi mo em na chan chu Tamil Nadu an BJP president kal chuak man ni lo kar phasa leka kal chuak ta ke anamalaya chu Rajya Sabha MP candidate ani don ta ni ke anamalaya hi mandi lok kan soi tong khat Tamil Nadu state president atanga bang tura ti ani wangin ni central sarkar hian BJP lam hianin state politics atangin central politics a polun tum nia soya nia chanpo ni Tamil Nadu a khanin BJP president ania thomna ve tak le Tamil Nadu BJP than chauna tan po mi pui mo tak ani lai khan president atang khanan ban tir thutani achan po Tamil Nadu assembly in than hi an nei don naya kumin kum top lom nge na kum tir lama hianin Tamil Nadu hian assembly in thanan ma chan don ani chuta chuan BJP le Tamil Nadu political party lian ve tak AIADMK ten tho ho na an nei tura borok thaum theina turin BJP Tamil Nadu state president ke anamalaya hi chol lai lok tir ani achan po AIADMK ti hian BJP ten an tho ho don chuan an president ke anamalaya hi nokan tin ya chan po tunma zongin AIADMK hi le ke anamalaya hian borok than nei ngai lo wangin AIADMK te hian Tamil Nadu state ta BJP tin an thokho don ni chuan BJP party president ni thlaka ngai tian kar wanga dia chu tin chu mai ba ka chuan AIADMK an ho tu Palestinian le ke anamalaya hi Tamil Nadu chunga hian nam khat chikhat an ni wangin khatianga BJP a nam khat le AIADMK nam khat big tena hroi tu na ve ven tho khan Tamil Nadu state chunga an duang in zar phatha theila wanga mo a nam dang a chidang te khanin an soi selang ti te po hlo na te po ve tho nia soi ni poka chu wang tak chuan ke anamalaya hi Tamil Nadu state BJP president tang khan an han chol tir thut khania ti chuan anamalaya chungchang hian soi le taila ani hi central politics lama BJP ti hian in mangjok turin an du nia soi nia mithen khatrin ta na chuan Union Cabinet Minister ni turin an buat sai chhonia soinia Union Cabinet Minister an dilo talpon BJP central politics a hianin din mun poi mo tak pe kani don ti te pon an soi vele pokani en po chuni sela hemi Tamil Nadu BJP president kal chuak ta Tamil Nadu BJP mi le sa Andhra Pradesh enga tinge Rajya Sabha sita no khani don ti lai takhi zauna po ve theya Andhra Pradesh a hian Telugu Desam Party le antho pui ten NDA kan ti meng chu BJP ten na tang ho khan sarkar an siam meka Chandrababu Naidu an chief minister hian khopui thar din a du ani chu Amravati ti kan non soi to thena kha khopui thar din na tura khan central sarkar pui hi ngai em central sarkar in sumle paya le khatianga nga ron tran pui ani lo chon khopui thar din na tur le Andhra Pradesh ma so na tur sang sang te a hian amamo lutukani chuti mek lai chuan central sarkar a hian BJP hian Telugu Desam Party hi an thlop nan mamo ve tho pokani chu wang chuan in mamo ton khan he BJP candidate hi an in rem siamta ni te point lo lang ta Andhra Pradesh hian an du thu sama chuan an mani Telugu Desam Party mi ngai Rajya Sabha MP nei hi chun du nge yang amaro chu asap tong takin a bargain a don na tur lama khan Naidu a hianin Amit Shah hna hian Tamil Nadu mi le sab Rajya Sabha MP kan thlan thin chuan central sarkara an mamo te kha akarna mang ve don te pon mai theni engpo chuni sela in mamo ton an nia kan soi thina Telugu Desam Party Andhra Pradesh sarkar siam bek hian BJP sarkar le hemi NDA antel na hi hanin nuk dokta sela central a BJP sarkar hi tuan hen tlanghal the ni ve tho pokani chungte chu ni wangin India ram politics hi
khát tiếng ang engeni in zom na le khát tiếng ang nei truak ani wang khan helai chanchinthar te po hi politics le thu thar thlir zauna ti taka kan han thlir zau ni sela engpo chu ni sela ke anamala he tu na hian USA azin me ka thu soi tur so mani a India ramaron ho huna hian hei mei thla tan tira rok sab rajya sabha in than hi Andhra Pradesh hin nei tur ania chu wang chuanin a ron ho nuwa hianin nomination te profile a tul chho thoi don ani ti chuan a top na pera chuanin Pope Francis a thi thu hi chu kan lo hravek to tura ngai la Pope chu Roman Catholic ho tu luber an pui thiam luber khania Pope chung changa hian soitur tam tak oma hun nei pheila chun Pope thi tan tir te po khan chanchinthar thlir zauna hi ron siama chak vio ama ro chu boina sang sang te kan ne wangin kan non thlir man talawa tun kan chanchinthar thlir zauna top khardan hian Pope Francis a kan sun han le a hemi a kai noi chung chang hi han thlir zau taila Pope Francis a kha Easter Sunday khan kan video upload nun para po khan kanon ti kha Easter Sunday a khan khomui St Peter's Basilica Vatican khopuya Roman Catholic ngeni headquarter an mun pui para khan wheelchair in anon norchoka Easter che pai tele du sakna te porun soya ti chuan kan soi nun ber kan video ron upload nun ber lo ngai thla to tu te chuan in la hriat rang ka ring in lo chin chian ni chuan US Vice President J.D. Vance a po khan pop hi rei lo te Vatican a hianin a muni in kom na rei lo te nei puye ti te po kha kan ron soi ani ti chuan khatiang ani mek lai khan Easter Sunday tluang taka man an nia pop te po wheelchair a mi pui zinga rei lo te zugnor ani mi pui tam takin an lo chibaya pop te point akut khatian avaya mi puite du sakta kha chang le tani ti kan soya ti chuan Easter Monday alonia chu April ni som ni pakhatania khamia khan Pope Francis akha alo boral ta khami chung chang kha chu shelo kanom vakin ka ring lowa ti chuan hemi Pope Francis a thi ta ka wang hian Pope Thar Thlirna alo ni don ta he Pope Thar Thlang tur hian tu tenge thlang thin kan ti chuan Cardinal anti Roman Catholic ko shana Cardinal anti te hianin Pope Thar hin thlang thin ani tuna hian Khawvel puma hian Roman Catholic ko shan hianin Cardinal zani som nga pahni an nei meka ma se Pope Thar Thlirna a tel tur hi chuan Cardinal pui thiam zinga khan kum som riat noi lam chawin vote an thlak the awangin mi za Cardinal za som thum panga te chawin tuna hian Pope Thar Thlirna hian vote an thlak thei don ani ti chuan India ramatang po hianin Cardinal pali India mi Cardinal Roman Catholic Cardinal pui thiam pali te chu Pope Thar Thlirna tura hian an tel ve dona chung te chu Cardinal Felipe Neri Ferraro Metropolitan Archbishop of Goa and Daman te Cardinal Basilos Klimis Major Archbishop of Trivandrum of the Siro Malankara ania ani hi Kerala State Archbishop ni lai ania ti chuan Cardinal Anthony Pula Metropolitan Archbishop of Hyderabad ania tin Cardinal George Jacob Kuvakat ani hi Cardinal Deacon of S. Antonio di Padova Convala Zino Apia ani hi Kerala lampang mi thawania tuna hian Rom khopuya Cardinal na hi thok mek tin a toy zong in soila ti chuan India rama Cardinal pui thiam pali te po vot thak turin tuna hi chuanin ka he chanchinthar kan bot sala hi chuanin Vatican a an to in arin oma ti chuan Pope Thar an thlan hun hi dan tlang puya chuan Pope Changlaya thir tanga ni som panga tanga ni som ni inkar vela hian nei thin ania ti chuan kan soi tawng khan Cardinal Khawvel ram sang Roman Catholic pui thiam Cardinal ni phachin kum som riat nuailam te khan vote an thlak thin ani ti kha kan hrianga ti chuan India rama hian Roman Catholic hian Cardinal paruk an nei meka enga tinge an Cardinal paruk omzinga pali chon vote an thlak thei kan ti chuan Cardinal paruk zinga pahni Oswald ngani Gracious a hi Bombay
Metropolitan Archbishop ni mek le Cardinal Mark George Allen Cherry hi Major Archbishop Emeritus of Ernakulam Angamali te hi kum somriat an tlin to wangin Pop Thar Thlirna hian vote an thlak ve thei don lo ani ti chuan kan hret fo to thin ni masela han soi vele ta hrim hrimila Pop Thar thlang tur hian khatiang Cardinal kum somriat chin nuailam kum somriat nuailam te kha Vatican khopuya an kal khom ta heta an khal khom na chan chu pop vuina atel tura an kal khom hrim hrim hi nga pop an han vui liamanga ti chuan Cardinal ho khan Pop Thar thlang turin an han in khung rang to don ani Cardinal za som thum panga te hi an kal kim vek ani chuan khumi Vatican khopuya Roman Catholic an mun puya anti khulai Sistine Chapel an tia khwan khung hran an ne don ani ti chuan khung hran an nianga khung hran an ni chung hian pon lam mi tenen in biak thei ani lawa mobile phone po man phalan ni lawa telephone po man phalan ni lawa tian zana chuan Gasta Santa Marta a Pop Thar thlang tur hi an thlan chho ma chun riak don ani ti chuan an thu tiam ke hi he Pop Thar thlang tur hian rin om na thu ka chame ka tiame ti kha an eng lawanga an han chamanga ti chuan Pop Thar thlang turin in khom mass an ti khatiang sacrament angka an han nei photanga chu Mizo Pop Thar Thlirna kha an nei don ani pop thi ni khathil tu thlan thei mai ni lawa ti chuan Khawvel ram rang hatanga Cardinal za sam tum panga kal khom te tang chuan Pop Thar an thlang chok don ani ti chuan vote la ingani mun thuma thena mun khat kha Pop Thar hianin kal khom te jinga vote la tang khan a muanga ye wangin Pop Thar thlang tur hian Cardinal jinga mi tu ber khage kan thlanang ti kha an hrethiam ve thei lok lo mai the ni chu wang chuanin anin khung rei viau chang te po ma chu wang chuan Pop Thar thlang tura Cardinal te khung hran an ni lai hian khumi St Peter's Basilica kot thlir khulai rem chang vela khon Roman Catholic ko hran mi pui tam takha an riak lut ve thini kholaya khan Pop Thar Thlirna ngai chang reng khan ti chuan St Peter's Basilica hei mei khu chuana an chim nia khan mei khudum aron chho chuan Pop Thar an da thlang thei lawa ti chuan mei khuwar aron chho khuna Pop Thar an thlang ta ti kha mi puiten an hrethiam thina chu wang chuan Cardinal kal khom te kha khatiang ang anin khung hran chung khan mi puiten pon laban lo thlir tro pan lo ngai changa chu zan te pon ria chil thina ni chu tiang khop chun Roman Catholic ko hran engani Pop Thar thlan ngai chang khan an pung khom thina ni chung te chu kan hriat ta tan kan han soya kan video sele ta view mai ti khan kan du tok don nayanga kan video ron siam thin te hi kan ron regular theilu tuk lawa mani tul na kan tul ve thina wangin le rem chan lo na te oma wangin chanchinthar thlir saw tur tam takom kara tun tuma po hian Khawvela chanchinthar langsar deuh te le ngai nom tak te le kan hriat ta na kan han du ngoi te kha om ve wangin tun tuma po hian fam kim lo takin kan han siam ve le ni min lo share saka min lo like sak tur te comment min on pek sak le tur te le ngeni kan channel min subscribe sak tur te po khan kan han som thar le chu ti chuan in comment kan lo muthina in siam tuna tur tam tak te kan ti sual deuh te le kan han soi sual te tin tongkam dik zok te tin tongkam dik lo zok te po min ron thrila kan lom the em ani ti kha kan soi duwa tun tu ma po hian in comment lu tak te kha ka lo ngai chang le don ani in ngai thak pa te in ngai thak zo te khan comment te kha min lo pek sak le turin kan som chowa tin kan channel ron subscribe thar tu zong te po kan lo lom chowa tin lo subscribe to thin te chunga po lom thu kan han soi thar le ni sela ti chuan tu tu matan chu kan du tok le phatang